Si fukama tango fie tolu ma nave sua misi luki sua o isi e afisi o isi e kafafa o isi e fekolofi ua tauau ina le tofu fo i lantou i se alanga povi. Ia ona i pese lava e whaano fofi malie ai le dei vo yaso. Ai le toa fi le mu fo i o matou i au kilani ni usile nei manei le sesulu mantango fi o le la o ku ai ngā whakunga laia. E toi tua e ilunga ma le loo matua ua alu le aso o pungou i anga mesu isu i waru le aso o pungou le telefongi. Ke ia le ua koe siva marue rue ai. A o pese na ia io lantou mafua anga mai nao na po. E o mai nani le taimire nei. Ia ua tutupu a mea na pese. Mangua kasiri ngai kama pese o le perfecta pese. Ia, walanga ia foi música perfecta o música. Kasira le perfecta o música. Eva io o meu le soifuanga. O le valo ia le tomano toru ma nave po sunga su a misiru kisua. Pau foi ro ka valo ia su ngami. Kuai mai foi ngi su ngami se ia e ia la o se ata fa no na tupu. A la sa mo ia e la hai si va se pescer ka male so do misi so de ia ai o foi la ele foi le ta ungor ai nga fofoina ia mana tu si le pescer nei na po mo ia fo ila control la ar ke minan ngai o makua o matua tau nu ua vatunga o isi e afisi o isi e kafafa a o le mingoi o le au fekorofi. A talo fatu tailo le mingoi ale au tailo le mingoi ale au foi le fake pages le fekolofi kailo le fekolofi marangai o le la lafia mbese foi wa mata ya ona ngai o mai lunga o por kalame ile ne vai ngode o le afia fi va talo fa mo folo fatu wai se ko i kawingura o vai sele wo aka ko di le peseri marangai o mayor ko kele o ke kepa ku ro fa pengi e ma alo e lo ma le si fake page le ma alo e lano ia fa pena fo le fetolo fi mai lunga o tato por kalame fa talo fa o folofa ma o fa tu lima fa feilo ai fa bitoa i lo to pa ia ma lo to ma malu ile nei aso matango fie le lofa malanga le yo tatou tapa au siri le langi ia ile taitaina mai o lo se fua mai se o lo ne yola vai ia o tatou sa valinga ese lava le tangata malana sa valinga ile aso male aso ai tau te fa feteia le lofa o le tua awa va ai antu nga solo mai o wo ma pa anga mai la to fie muli ta ile nei por kalame ia so taitasi o ata va aia ia o le alofa maleanga le leo le tua. Le melea, ia o tau pa ia, mau tau sa, o whainga, o tu te tele, tu tau langi, i tu tau tupu, tau tamali. Ia, ta o to ia a o se ala ho. Sunu ia wha ala fale, peo le tala, i le mawaenga nei pulotu. E le a o whangaina, e le ngā fatia, e le lilo fo, e le lanu, i sa ufa amatalanga. Ia, wana o se au ona vai. Ai ele tari tanunga, e ele suafa le nau te fie au mai tātou te ao whangatasi ai. A wā o ilo tātou walai malo re suafa o Yesu Keriso. O la o lau o lau tongiola, o lau whaola, o le na maliu mo tātou uma. Ia, tangata kerisiano mai whaatua, ia te ia. A mai le nā tātou te lulu lima, ia, mai lo au, kaku whakalofa. Tātou lulu lima mo tātou militino whaatasi ai. E whai lea mo tātou walai malo ili nei vanga o le fiafi. Malo le whorau Samoa? Ia, o le aso fia riringi, aso wha o le masina o Februari. Ma le tua fo ila o le masinga ngi ele a koa ele e na o lusu ma le valu. Ia pe ta ilua e tausanga mawhaile mena o le lufu ma le iwa. Iyo, e ila tangata a whaina e soifua mai i le aso lusu ma le iwa o Februari. E pe aka ilua e kausanga mawhaile waswhanga e misi fo ila lo waswhana ule ne yaso. Iyo, ia, ta lo fatu ai. Mau folo fatu. I wo mapaanga mamae ale Blue TV ma le porokalame o le tautaiae o se porokalame ua matua tuli matai i afiafi taitasi.
mai Samoa meli mai le sia uo mai Samoa mai o te pasi mai loi luma o le fale e vengi Samoa kai kaulanga au ke whalo aku luma i le sia au laiki ka o mai kausanga o le au laiki oni lava mai asiata au te savali mai luma le sau lenga fale o lo fu nga ele ke sau wai mai kau mai e vengi mai faso sono au te sau lai fao na u loa o lai matamata le au lainti le porukalame ona o lo leo il telefongi mai matua i malo a ya lo leo malo falo nga kunga to lu le tamai tipe su furfa su lima su ono te usanga sa fa ile lumaina mata le telefoni o lo porukalame makadie fa bele afa pe o ele te mai mo mai mata mai o to for fa now au tato ye fo i o le uto ya o nga pe uto sa uni uto fo ile a o fe la vale ke maka mai ya te u le nei taimi po so se taimi muli ane ya pe ke le fie pe ke fie o ke fa talo fa mo fa after ya tu ya toi thank you for making time e te mai mo mai ai e ile me nga mo e ile me nga mo a fa ye misi mai me o tupu fa porkiki e ei vai ngolenga no umar fa Samoa e fu se fa so ai nga mo e fu ina mata upu e la ngona yo tino ia o se matangi le leifo i mo oe ia am fai fo o ngai ke peko ile so a ko ia pia mantua i longa pa ave o se vai to so ilungo lo vai fo ile le pefu ai ke ko fo ila vai le fale a e mo mai ya ule le tai mo tau le fale anu le fale ia wa uma ia vaenga sa ele fia wa ele fia o ko wainga ia malia mai lo fina ngalo fo ile fale ele ia se no fo nga sili nai lo le ainga te mawai le fia la fo de pese fo ile ele ia se ngo fo nga e te mawai le fia ale ainga mongi la via fa talo fale mo folo fatu mo o tolu ne vanga o le fia o tau foi fa nau teine pakura fa la tu alalo a fai o le te mau mai por kala mele nei a o ngai ke ferwa e ke de tele ifo ilo ainga ka ko sa mo lo fe po e po New Zealand foi ma Australia ma America a fa pe o le te mau mai nei por kala me te fie ya asiata ma le tatu por kala me tau tai ai a fa pe o ngai ke fe se fai unga le ya o te fautua ia te oe fo ilo ainga. Ioi, lai popole mai nei o tau mātua, o ngisia, whoever, o leu te whaasoa lau tele o te roi lopo te tupu nā mea. Ai awhai o leke maua mai lo leo le taimile nei ma le tātou porokalami. A o e fori e ke sola. Ia la uwa kuarisi upu e masanginga wha o ngā, o le upu lea, o le upu whaatoe ina malo o matua, e le se upu leanga, o le avanga. Ioi. Na o upu e fa nga e lo makuam ko ing a fa ore ke sa ungi sola fa penga i sauta ama a tia ina yo matua ma o nga wai ka se o ke ngia ma me uma please think twice a ke fa nga me e fe lolo le pu ole e fe lolo le kai mile le nga i ka le nga ke i kai ile o mir kai mile la aru ke polonga ya e feo lolo ale le kaimi le ai ska mai kaimi a ki ngai lo uru o ke se ka mam se ki nga o tele lo plan mo te i tau lo fa so ile me a o le ke fa malo ko mo fa talo fatu ona sa vili mai la o sa mo makala aka mai le mai soli ele o lai ki o ke o lo nga o le fa lo maka tau tai I think last week plus coffee o lo fa lo ko lo le sa le you know le telefone o fa longa ko tau te ya ele maka le lai ki so o le tulanga lai o la u fa so ma le tu la lo mo to fo le fa na lo fa ko makua alo fa tau pa ya ma le to telo ni so tato alo fa yo mantua o to fa na awanga i fa se ea oe i kulanga o me sumalie o le soifuanga ya na fu to va ai me ko kupu mai sa mo le sa me yo mo mai sa mo maluana ma tulang fa pena e kupe vave e se fa kura fa so ale a tonu e fa se e o e kanga kama fa ya ku ya o vai e ke fiu e ke a onga
malau lima kausanga e aru koe kuli le sia lima kausanga e kuli le sifa kausanga fakoa ai sau e ke alu e ke kulei sau e kulei fala u fasainga ia me fapenga e mawela kupi fa fonga mai oi. It's only a small time e ke enjoyinga mea. Yes. E le ai se sa oro konga o ngā mea uma. O le fale pui pui o lo o avangoa mai mo oe. O le tuunga mau o lo o avangoa mai mo oe. O le sili o ngā leanga o mea umangi. E makua forever lava. O le a leanga ai le ingoa o siou a inga mana iou matua. Yeah. Ai missing ei pe a whape e maua oe mangei mea uma. Wena fwere sui fuanga le nei e pala le maa e le pala le tala. Kusa o lela e whaaleanga ngā umanga le kamali anga o lou a inga. A toa mai le i whananau mai. Ia. Awanga o ngā maua o e ma whaamaongia e o iou kei la iki ma kei e le i whangangau mai ua la lau umai ai le melea. Yes, pe a whaamaongia. Ua ola ia, ma ola ia, kusa o lou lea lofa lea i lou ainga. Ngā o ngā whaamaongia o lau ngaoi, mai whela mere lewa iei taimi nei. Nā o na whaamaongia o sau ngaoi se wharkupe. Kuli au whaasalanga, e ki ngā o lo uso lai se so o mai ei o le siampingi o whaamaongi. E ki ngā o lo kausonga po o lo kuangange lai se so o mai ei e se mailonga o langa. Ua ngā oi umalava. Ona o le fatu na e whaia. E whapea ngā, ni le whainga soi fuanga. Ia, e whapea ngā. E ngā o ngā apalai kusai a wheki o mākua ia. E wheki o mākua i lava. Ia, o le tūlanga la le nā. Lea leina watu le whautuanga mo tātou whanau. Ia, tātou whele talavu e nei teimi o le fiafi. Ai, whaatalo whatua i whioi o le tala lei ma utu umaru ngore tātou purukalami. Ia, malo awhiwhio mai a matala mai o au. Mana ia i o nei tātou update. Ia nei vaenga o le fiafi. Ai mai se. Ia, tātou te toi asia ma tātou toi whaasoa ma mati mati. Le tūlanga o le whamasinonga. O le asole ngei na matua tuli matai o mamai e le toa tele. Ai mana tua mai fo isa au whaiaku purukalame. Was it last week Friday? Le sa au whaia tuai. I tūlanga aia manga ngana manga whaamasinonga o ana nei ia. It's just a mention. Na le ele I whapea lau waingi unga ngei. O nei lewa ia na le tūlai. Ia whaailoa tūlanga o mōlianga manisi o vaenga whapena. Ia le lau toi tolo tu le soforeile. E umafo ia le soforeile. E koe korofo I ma koe korofo. Ia, te lo e tā lea so le pālota. O lea la vai tolo tūlanga o le vaenga lea. Ai sa au whaiaku ai last week. Ia, ai sei na ona wha e mo tua o le vaenga to tele. Ai foi mai le malolonga. O na mawhasoa le ma le sunga ia le a taua pole. Sunga Godfather. A o nisi ne yo vaenga sa iai le tae na le la. Whaasolo mai le auli. E na ua tōlau lau le mata upu moro lua I taimi wa tūla I ai le sunga le la audi le mani e toa. O io le tai fono le tai foi lea. O le vaenga wha whai le whatu tui le tua sama utasi. Ma wa ai le wha atu mulia o le aulango lango. Toa tele. E rai sikanga kai ngo vai sur ko akele o kakamai fafu. Toa tele I o tangata fu I no wa ai mai fafu. New Zealand, Australia, Amerika, ia manisi lava. Ia ole sifa ia vaenga fo ino te vai o tumu fo ia yo. Ia fa makanga ele ngi fast supporters. Ole fo ina atu ai fo o matumu tumu ai. Wa ile ma fo fa pe e lokangei pe kakala pole ane me ole ai. Uyo le. Ole na wata o toi panga I pe ole tala. Ele tauti anga nei fa salele anga. Ia le tūlanga o le neiaso ma le toe tolopo ai o le whamasinonga le amateino tolo longa o le nei fo imata upu. Vaenga o malava ai maisio isi mōlianga I ono le ua whaupopo I lunga. Wa sifuru ono ai mōlianga. O le a tātou whaasoa ai. Ia pe a mai ale tātou malolonga. Ai
o nisi fo yo vaenga taua me se fo yo le matau pulea ia ma swinga o to sui ia tulanga fo yo ia ingo te tala tua bail conditions e pay on folosia le fionga te mai fa masino fa masino fa tu malo le te mai fa masino ia talasa atoa o le atele le vaenga tatou te fa soai ile matau ia pe afa pe e toi foi mai tatou malolonga le vanga o le fiafi ai mo moli le fa maloma le fa tele ya wo ma pa anga uma like love and share tatou proclame ya ele le vanga foi o le fiafi tatou atu malolonga foi mai fa felo ai Godfather i lunga le proclame ma tatou fa soa inisio tatou mata u se va ku update ya po fo tatou foi inisio nei sa ile linga me se foi e tatou mata u putuli loa pe mai malolonga. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. No better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Taimela wajile ua tolu se fulu ma le 5 minute ua te nei le tula e wha. I le tautua wha ngau a le Blue TV ma le Proclame. O le tau te iai, ma le maruia whaivo le tātou wa tino. Whajaro whatula ia taua Godfather, a.k.a. A.k.a. ya. Ora fwoi lau sua whai oi... K9. Nimri, sorry. Nimri. Ia, a whio mai ala o whionga Nimri, Godfather i runga Proclame, ne wangara fiafi. Okay, ba mai fwoi lau. Kalenga le kua ia por ko fa foi le vai mlai ia fa fonga Samoa pa kal fa ku nge fiafi mole so fu mo malangi mai un kupu mo e mon kula mo runga alo ua mana ia fo i lo suki ngai vanga o le fiafi o le mele ia o ia ele o ia se tulanga o le pa uila lo le sel mari se lau pasene le tulanga o la ei ale se lau se fulu se lau lua se lau tu e fa solo io o lo vinga na le te fai tu ai e te malu ali fa fkai la polele o le tulanga i lau o le si vaenga o va ai i lau songa ua e maua ia tulanga fo i o le tangata fa masino fa ise fa masino yes o kulanga le boia oi o fa mamaluinga o e fa masino e nga vela o pala ia nga kaya o pengo ko maroloi kala sa a foi fa masino ngone penga ele kadia langa conflict of interest e conflict of interest ia te lo me ke fia aka o lo te vai wo vai kunga kele o kama HRPP ngai o HRPP o vai kunga nei wa de mo kama kama ka po kala me ngai al pro vale yo ka ai sira o le ngi fake page o le o ke no vai sa o tu na e la no vai atu e se o vai atu e mata mai time fo i si time e a ke non ma fo anga wa ngi fia maka mai ngai o le o fio mai e su e mai
pole. Pe tate tala no ina le tula yo la audi nei whamisinonga. Ia wa le, kamai wa le panga. Io. Fe ara kai au ingur kim ka po ai pe loka la audi ngi. Talo fatu se uso ya tai leota. Koe vai ale se uso le lunga la pokalame. Ia mana inis. Ai masira le se wari ia no ke le vai gule fake page. A talo fatu tele ya o tau male. Ia le la mantala noa i le tūlanga o le keisi le nei aso. Fatu mule amata mai. Ngana utango va tulunga na yata no oto o le live le a le tofine a lise. Ia si eva esi ka. Matua fatu mule na le la. Even though na o loa lava o na le la ia tūlanga whawhamisinonga pen o whaiatu. Pina o se tōla ulonga mua. Ai o le matua luatu soli o tangata. Ma le fatu mule. Ia i se vainga pei ona whaalia mai lunga o live, pei lau le live le tofine a lise. Marie le whao ngā atu ia manisia o ila tau le mamalu o le atu. No, sao atu whaali lo la tau lango, ia ma tatalo fo ima pepese. Ia i li tau lumanga o le ala ua mai a, le ia tau wak. Pei fo ona tau mosi taimi tati tala noa ia nei. E iei la vaenga ia ua suia mai le so ma le tula ia i sunga lau le mali e toa. I le mata upu lava le nei. Mua. Vaenga o le ata whaasoina. O le ua mai tau atu. Ua lifi po ua iei suinga. O tūlanga o aiainga sa tatala i tua. Mai le vaenga lea sa whaia mua. E le sui le stala po o le. Whamisinonga, sa tatala e le aini a iainga. Ai pei taila, o lea la ua whaia iainga, ua lifi ua sui a iainga, e pei o le tatau ono o atu ea i le whai ungor vai aso. E toi tūla i mai ai. Ua avatu ona tusi malanga, travel documents. Ia i tūlanga e pei ona iai si fo i tangata o lo o tawhia i tūlanga whapenei. E iei maisia iei ngā ua tapu ai ona toe tala noa lautele i le mata upu lava le nei. Lono winga tangia mai pei o le mata upu lea i le case. Ai le o pei le o tawhia mai ai nisi a mata upu e se mai tūlanga o lona tofi whaipule. Ia, maisi la vaenga o le ua tangia mai. Ua whaupopo malesi ono le ilungo le se furu. O nei vaenga lana, ai si tau one by one, in order, i so whingalo. Now, o la sua, matulanga manainisi lava. O lae e tau fia o la tutusi malanga si vanga na ai ni ai inga whapitua. Ia ese moriaka. Okay, krisi mea, awa koe karangoa le media, melea ongi koe karangoa i mori mau. Alua koe e sawalele e whange sangi a ele kanga le wha. A pawala le mea sa wai, para me walinga coffee travel documents a makauria e leo skaka whele e ongo sola. A whele utu whai atua i o lea la ua kusa aku use siku o lea ua grant i ai wa ave i ai le fo isa tamaita i whamasino o lea ua ave i ele whatanga nga pe e fuafua i lunga inga ia palengi maisi cases but e pe e tangia mai e kakau pea o nga ave focus anga i le kangaka lea yeah, I suppose it is me o ye walanga suska mea malangai e mai ale whakanganga ele whamsinga malanga. Ele o ia te awia. You know, enough is said, to be honest. Walanga o le whiunga di tamaita ilo a whamsino le sau whaidike, le whiunga ia tala sa atoa. Ia, ele ko ia se kala i kuaku maluma mai. O le atatia i le whaato whala inga. Peia ona whaafonga mai le tunu. Wa uma ona whaaleo lo uma natu mara whina ngarua o maka upu kongoa le lenga kau loke mai foi kongo pale mene. Wa uma la na whaaleo lo uma natu na awau. Ili tūlanga foi le conflict of interest. Ele to iau iei sautala na ua. Wa uma. Wa uma le na mea. Ai ia tiau. Ave pea la le whaatua tuanga. Ia ile tangaloa tusi o le whiunga le tamaitai. Whamasino. Ai, o le vaenga o te fia tilo iai lei a daua lesi, one of the, ka kia ia la pay your conditions. Yeah. Walanga no matter what,
e ia vaenga malanga ai le faipule po sunga la le male toa e mai ia wa e ko e karusanga lo ia fatanga ngai pe for mele na malanga ia fe pule ai la tau ia manisi fo o li mongi o kuila epa ia la ia mai la lo tulanga na a o vaenga la le si mata upule ia tau o tono le mauta al famsilonga ngalela o le se fulu ongo molianga ai nga o le fa le nga ka pe ngai leo la so fina ngalo le tulanga ele mangisi nga fisiringi e kama kai famsing ai le ka pe nga ku isi molianga se fulu original se fulu le siongo ese mai le siongo le ufa popolo o se fulu no o together o le maria ia wa e kolu molianga leo e kukusa le ia e kai le asi se senga o le molianga fonga e kolu o le kau pule e faise e plan se me fa se ngai ia se me okupu pe fonga e fa a be se ngai le fa maungi se fam singonga pe word of justice more conspiracy to do something se ele sa e kolu la molianga ga ai se me woren kolu ai kasele nga kusa le play va ngai ke lo ngumela ai kasiale e kasiale e ke aula ia e kawa kasi le morianga le menga kasi wa le si morianga fa pe fo le o kam fai fo ngai e make up o kam make up ni evidence o se mea o le tau mawhai e whaakele yo ai au ngai kasi umangai mea e fai la e kolu risi me kasi e aunga ai kasi le kam fai e fai ni evidence e pongi fa maunginga o se mea fa pale ngel me le fa morianga le kolu e ke aula ia o morianga nga le falling mai o le faunga o sa lo morianga foi le leng faunga ele e kam kai pale mia e paste e long fa malolongo o fonga lauli wala ngo isi morianga yongo pe ia morianga ia le lile o mo wake ia mo wat o e tate toi fo i mai morianga ye ongo le defamations o le harassment o a umana assaulting words tati toi fo i mai le ongo le langa o le e se mali e se tau pe le fa le o le fa le nga paule o le fa le nga fesili ya kur kama i fa masingo i leo ma le loia leo po le prosecutor leo o fe morianga yang ko fa ye se fulu le fo wa ku fa popo ma le siongo o se fulu ngo ai saure kali nga le fa le already mai nga le fa le already mai a o le siongo original ongo le se me already ola fesili mai le wa fia ngai masinga le o masina e am bo lo sa fa le masinga wala nga o te sema yang wali yes februari le o sa vali le lua masinga a le o atu tonu na lela e le ka penganga ku nga isi moli anga yongo defamations wa defamation lo fa pop man ko le fa o man tu fo ye se fulu original morianga inga lau le makanga le charging ola au le ka karong el fa yes o se fulu la nga sa ka nga ko lau nga le la ai avatu na le la ua add malesi yongo o defamations se fulu wongo ai por ka fa leanga fesili leo ile o ia fa masingo anga ile lo ia leo okay fea morianga ngi ai la tu le dali na le fa ta buka penga the original lavanga fa original which is o le fa le le fa le fa ko ngwale le fa mai nga o lo fa fau la auli ma la vea ma fe se me le moi o sa fa pe o tango fi fau ma fe pule ai le mori ma wa sam ma Marie fo ile Marie le nga ka u sam fo ile na mori ma o le si molianga le o fa longo jo ile a jawa ile to longa na le la po le mention nga le la o le molianga le la vea ngai king fai popo conspiracy mana tuofo le morianga le a jawa morianga le wa moria e kuila e pangei king fai popo le se ki ai ngai o se kau pulenga fa mai o se kau pulenga fia tele le vaenga le fa ngale to inga le morianga le o se kau pulenga
e whaaseinga ai le ala o kula fongo. Po se mea o whai. A conspiracy ma le mawhange ma le kaupule e whause mea se. O morianga la nai wha. Which is le sau ngongili a taua ele lopo ai se a ua wha fua. E kukusa umukuse unga umani morianga e kasi ane morianga. O le kau mawhai e fau ma wha se ala o kula fongo. Ai ona o le ua tau mawhai e wha fele kulo. Spidiki. Le ma wale wha. Na paula na o le wha. O le wha ngā lea ngā pinga ka pinga. Iei leo ngā le la. A o le ongo loa le ngā original mai ai le si ongo e se furu ai. Plus ma le si ongo fau le o se furu ongo ai. Lei ma se mea lele ka pinga. Le na tue tera sanga i tama i ta i lo ia leo. Pe ma whai ona tue tua i tua. Se kau ka pinga mai. Longo winga. O lau ka amakan koe kasu e mai post ma meo wha karango wanga. O le defamation na mea lea. Le winga o la te tala. O le tūlanga whanua noa le nā lea te wawai e tuai nei. Ok. E o ngela o le savalele o koe whapopo le siongo. Lala o so isi siongo. A foi lo te whatu tu sa lela. O kera longa la mele tupu. O la e whiwa su engi evidence. Wa Alice say ma wok sa kasi. Mangi mol ma. A foi lo te whatu. So it's a shame o ngeila mo o tau ia le au fake page ma au HPP le na o mai fa pe tel it's a shame i lungo leo ngi aso ai mo mele ngano tala yes o se matua matanga o le me i tapenanga ma o fai so o ale le kapenga leo i meia yeah ke le fa msionga ko le ready di poki ale le wa mai foi lunga e tala mai sa moa le keiso si tasi fo o tamari i mai sala fai i fonga poa le tasi langa la ua public mai la fo wa drop le nga case again le lava morimau a leo ma le kapenga leo o kere loa al kaminga ikule epe se folo lima loyal malo se folo lima loyal malo e leo loya nga kaung se songi leo nge kapenga la ko case mo le aku ma le ako ele radio ako ele ako ako ele o le lenga fai o ke le lo ka mi pe fiengi lo ya malo yengi ya te wa ya ine ya tunu uta tu te ya ya ai ono ole la o tu wa no mo pharmacy no ya to ya wa ese ya pharmacy ngo mala to fo te ki me fa pena e isi pharmacy e ku wa vango ko su e mai evidence e mai isi pharmacy nga ku ai lumo o ko nga cases fa pengi nan o fa ya tu le ya tu ole le taimilen ta pena mai ai man ku fu inga o karo sanga aku lo ya sem mar case le fanyi e ku mai me from last year ya ile nga male la inga sa mo ma ku pisa le ile o ankeru fa mo ku awre ya le ka pisa o le la o te fia ata ia ka karo ankeru manga morianga ye ongo ale pisa mai fa mai pora mo ku ale ko la ngere ngi me wo ku oh my god boy ai ofo ia morianga ye ongo le o wa ke salo Andrew walanga ka mala mkanga e falo ia e fa ia leo ai ongo Andrew e ofo ia ngai morianga e kasi le ongo o anga moria a foi fa pe foi le harassment o ka harassment ilungo social media oh my goodness o le fake o fai o kala le sao ilungo social media sao ala pi fa finge de o fa nga upu ka fa fefe same thing e kasi le ongo ngemi o such a girl pe se la foi le lenga e kasi o fai foi ke le ngala a foi ya ka kia la nga o le ngofu fa keri ai le ma se me o ready ya ai lo me fanka ai le me fanka tu so le uto ya lo ma fa le pusa foi le nga le pusa le nga si ia ku ko ngwe se le pusa foi nga si ko pa le menga nga o ka pa ma ngi fa mo nga ale anga ko pusa pa ai si ia ku le pusa pe se pusa ko mo ngi me o ai sa ule ungo se su enga le me se me ale ai ma se me fa vai
tulo. Ole mingala le ke fa ye kuai. A pesa mai ngai ile lungo o prokala me le fa vasi o puroku va ku fa foka na tunu uma le wa mai. A pesa mai ngai lunga. Ma ia pelo le wa ka so mingi me le ke isi le asa mo. A le anga va ku ile lua ma de ku ki lua ma singa ale le ma se me wa mai ele o tapena. Ke le lo po leo ai man kuskusinga ai la au e fai me le fa Photoshop o me o e fabricate ai mo me o oni tala noanga. Ke le ko nga ke isi e le fa nga ngilo ia fa nga mo JP. Wa fo JP fa fa ka o. O so le o uri yo ko fi ai o ka mai nga sa wa ka ko pere vai. Ya so bi se nginga por me dismiss. Ko sa a ko siala ka manga dismiss. Ko nga ke isi e le fa nga kula fo fa nga common sense. I ko nga ke swape. Nga savali mai o ka ruma va kilo mai. Ka siala o vai e pero makai lua. Ioi. E ke fia e ke lau vava e ke fia ke lau ponga ai matua e kangi vale ke ro lau fainga le to inga o le makua kangi vale he's soft. No ka ko vai langa ko ie. Ka vale o makua I masonga I miki ro so I miki. You know, anu ye ave kwa nga me o harass. O me ngai. O me ngai fa kengi ho. Oh, such a ko nga mo nga fa kengi ele fa en campo. Me la le no fa joy la ngai tangata na fa mai sa ia dia. O le rile sa fa finge ia so o ma. Ye wala. O me ia ma fa finge fo ngai wa fa pen ai ola ma lo go la ngai e tele don't do that. No vai ka kui. Le la wai wa ngaru fa ia me. O ngai me le harassment so le o me ngai ngamo morkengi ho le kangi bale. Ya foi ko nga kangi me fa pe. Ole mea la le ole sau fa la mai ia se vai la ngo so ngai nga fiu de ki o ile ti ola wa de ki o fiu o kama o ifo wa fiu la u kama mai la lole la mua matalas wa fiu e lui la fusu anga nga fai ya ale la akiro la menku anga fusu ngai fa mo e makalas ke ro meku e ya feta ke ro meku e kangi le kangi ala nga pe o kasi maka yo e man tu tangi nei va pe o harass nga I ko va pe o harass ko mo ba e o me nga no winga ko pe ko inga ai uma nga ka ko e wa me no le harass ya fa pe la os ka mai kai a kang fa pe ko mai awa kang mai ya e pe nga ru ko dia o harass lo ka so ko lo ko yo e man ko la ila man me nga e mo ruma o le sexual harass ke ho e le lupu I sexual harassment re ya ma ka ri ese fo nga yo e man tu la le valo le tamma de tini wai le fa pe o fie kang o ka o kengi e o mo se fa kanga ia le harass la nga yo e ai man tu la le ri on mele ka o le ale verbally harass ngol verbally harass wala ngai I pa out kusa la o harass do media por se karwanga me fa penga ai lo por la kusi la o le social media harass I feel like o ke le lo lenga mo ngel kala ngel fefi I ke o se ka o se vai po ngal ka ko komsinga fa ngo menga ba ka Simon Street fa mo le tai ta tu komsina le ngai o le faile fa singo nga le o ai solo mo ngai fa le tala le ali tau okay se fa tu pe o mo wa tala fo kusa o le wa fa ko lui na o mo wa le tala le e fa mai wa matua I o e lava leo kom sina ma leo ia ku so enga e le saula au li keisle ma fuono mana fa ilo tala le e ka inga ia sila fia le ku o le a ka ko va ai is a repeat o le keisa king fai popo yes nganga o fa tule ya tau lenga e ile tala na sau mai to tonu o le finga ngalo fo ile o le fionga ka kai parmia o longa finga ngalo lea e nga ke io inga e le saula au lit keisle fa mai o le fautuanga le na vatu ele komsina o leo ma leo
Now, remember, ele o la ko whamasingo. Yeah. La iai le ofisa whamasingo ngai i whirongia raka ko, ai mafuono whaso atu. O lo whaongongoa, nga sa o maua fo ise mau me se tangata whaatutuaina. O lea fo i whape ngā se karakarangoanga mai i ngisi ko kongor whalipuipui. E nai nisi o leo tu tonu o mitanga ruenga o whalipuipui. E singia. Ua whapea. Ua whaise kala aka se kasi o singia o whalipuipui. A o loma mai le keisile nei. Ma whapea mai ai. E a fia ngeile auli i langae. E a tangia mai o la ua matua latu. Ia o la ko whaivalea o le kau ma whai e whaakeo tirikangaka. E prove il whamasingonga. E mongi lava. O le winga lea leina whai atu la utala le i atau. O lea ua kalangoa ai ka mai kai pāle mia ma le komisinga o leo ma leo uma le la vea kua i ma i whalipuipui ma tūlang whapena. O lea pe wala atu tala noa ina le unga o le keisi lea. Ai le a vea i ka ngaka sa o la kou ke la winga le unga o le keisi lea. Mai o lo utali tonunga fo i lea le i atau. Ua matua i tū shua i lava ka mai kai pāle mia. Po o lea le vai a i o supporters ma le feika o ka ngaka lango ia. E kua mo leo i peo langa kala. Leanga waia maukingoa. E whaamaongi ia morianga i o whai ala auki. According i le version na leo le wakawianga ia. O le mea piko siri nganga maku iari ia. Ok mkwai o kari kongu lava mo whaamoe e le kai o ngā awhia la uli keisi lea. Oh yes. O ngā ngei le ku. Lai me ulo ke lo ngā kongu le keisi le lo kea po ainga le vei kamare. Walanga e kaunga a le mauar ka kanga le vei kamare pa whenga prove le mere. O le ano fale le ngā. Kusa le ua o ki hai ku au. Le ua ki hai ku au. Kusa makua i completely a ki hai and ignore si ka mai kiki ua maliu. Ai o mai a makar keisi. Wa makar lunga. Wo mai a maka i ala auli fe pule ai. O Leo. Ma Sam. E whawhelanga ki au tiri vaenga pe hape peo. Lai sa or vaenga. Wa e kaunga so e mo ka nga o kere ka makiki dea. Nga mari orka makiki dea. Inga e whaenga whai keisi tia. E ke au lai o se me whawarvalea lava pe a ke ua umai ua ki au ti ua whangange ua whaasala la uli me dea. A lele i maua po enga o kere ka makiki dea. Au le winga lea leu te no fo mau. Samoa mau ke whako whi tala lea. Ele o se tala fo ile le whaamasaro salo le mele wo whaasoa tuai. Mai o le tala moni la fo esi le fia e le sunga e la au le mali e toa. Se vaenga o le la whaasoa na whai mal tamaita i pānemia. I le la fongo muli a leanga mana tua mai fo ile la fongo muli le sa whaapea e arua tuai. Whaapea la koe ilo ai le swinga o ai la koe koe lua options. Mana tua mai fo. O le koe koru au koe lua. It was part of karangoanga nga race ai se saungoanga lea e whapea ai le tele tonunga o tamaita i pānemia. Wa uma nga longo mai e leo mar komisinga. E ke le saur maka apura. O le fisiri la. O tele mega ufako, o kele mga anga kia. Now, po ma fau sisi whapea mai that's too much asiata. Well, it's already being too much. It's already, e lengi si mea kau too much. Wa already were too much. O leale too much. Nga o iu ke loe whaavai e kari kuhunga o panemia. O ke le kea i le malepe o paki. Langa ua malepe ai. Whaftai o lai hou lale lua sifuru le majority. Ai o ke le popole le malepe ai o ka inga ma le fast. I know this is the only way. E ka awhi e la auti. Ma fuanga fo ila lea. Le ua nganganga mai ai e o ai si ngia. Ma wala o information sangi. From a well-trust source. O leanga kalango ai se kasi o si ngia o le whalipuipui leo le whalipuipui. I longa a inga. Ma pi whaakala aka. Ma whaapea mai ia o te alo whalanga ele sa o la audi le melea. So, e ngalanga o whai atu Samoa. Boko mai kau mai le kūlanga le ua mahakua. Ua matua i lanu whalea atoa tangata i le tau whio whingole.
o le makaupu lea koe kasi a le whaamoemoenga a koa lava koe a o li makamaikai whamsingo pauanga a o ia i le makanga ruenga o leo le ala fo ilea vai fo isisila ngei le mentioning whai ngei le ataua o le proof la le nao le tala leo o whai kua nga o morianga e wha leo le nkape ngai leo ngi la kaudia ai ele popole fo i pe make up defamations I don't think pe alwar fo fa pe ia ankelu okay drop nga mea langa e fial o le falia o le famua le langa ngau leo e matua faina I lava se mea even one e pisi ai le sunga la au le mari ko makaukia I lau ba ai fa lelo ia ala ka wer ba ai fa lo ia lau ba ai fa lelo ia e vai mo rianga ia ko se ai se vanga se tulo ai se vanga sta me titi foi le e fa ale o nga tu sale le tulo lona e tilo ile mele ona fai mai lola ia le e ia sina malo si anga ne me o I foi le ola officialia ola officiali le wodi ia kulo I won't mention your name ai ole a o fai akula o kala o ko ia le ua le singia o le makanga ruenga o leo mo pui e iai o ko nga ko a makalele nga ko langolango le malo like I said I won't mention your name pa e ke la ngonga e oe le komisinga le sui komisinga langolango o oe ru ke kalangoa kwai e le ngaka e ka sa ka kalangoa I la aso sa ka fa asoa mo la vanga e fai kwai la ukala lea so elise me la pole fo se sui komisinga mas komisinga langolango makire kalangoa manga nga ni to a oe le te fa fonga mai le ngaka ko fa asoa ai ke le avea manga kulanga ma upu sa fai e ka kaunga e mawalo wa vangoa e ke aru ko ngwe fa sa o me ia ale wa e rua ku wa e lau fa ia fa kasia ko I me ole kulanga le wa iai ole kupele ato wa fa ngu inga uma onga ole kupi fa ni ka wa la ngar fa ora sa wa fa ka wer kupel kula fo talo fai ole upuna ole upumoni lava kalo fai ole winga na tate vatu ile tala le talo fai oi fo ile sa io e kele ia vaenga bo tal lima o le tatu so te inga marsunga ia le fionga ia vui mana ia fo e join mai vui le ta nonga e fa tu la tala le ona tatu tu le na le malolonga pu wa le ko lo siro Samoa alu winga na le o fa tu ko akele o kanga kai we kongu avem kom singa o le mela le mali ele atu sa matu tala noa inga New Zealand ia ma Samoa nga avaku ia le fa manguia e roe le se no fai le si uso e ele kai mio le a kofi ai oe e ka kaunga e alu o ko kong ale fa sa o mela ia nga yo mai e lo er melo oe wa le la ngonga le o ko kong tuale le ngonga I think ole ma lo sile na ole corrupt just say the way o atu tangata le lei wo makanga kalele ua makua le fa solo ako tatu malolonga a foi mai fa felo ile vionga ia voi tole a forti a singa flava e lungo le proclame ele nei sika kokorosi para fa se va inga Samoa la toia Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland.
better way to support the 685 than to buy locally sourced goods? Here at Tosi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Taimura watile ua se fulu minuta utele tele tula lima i le taimi a mantoni usiradei tilo fo tato taimi fatasi lava ma Samoa. Fia whailo atu ua maua le tātou feso o tainga. Pei fo i ona masani ai. Ia ma le fionga ia vui o le swafa ua si la fia ai le nei tamani. Tole a foa o le fionga le whaasina. Ia o le fionga fo i le tapa au e tausi e le whanafia ma le whare salafai. Tia wa foi tia malua manuai tino usi mesua farafia me fare sala fai long pule me fai to anga ia mai si ona tu te le lava ia ai pe mana ia lava ono na tu fa sala lausi nia ia o se tangata a political journalist ia e mana ia ile o lana view lea ia a o lo fa o lioli fo ia sui fa o lioli wa lever tauni tonu ai ngor fia ngai ya makonga fiki al malo sa ye momo ia o le ala le watua ye na ofi le sa de malo ar kai miringe e le ko fa la ve se sirsa mo fa sa le ngalima le fionga ia voi masina mo singa flava atalo fatu a fio me matala me au lungo tauta ia atalo fatu ia i lo sa se lua i lau to fa asiata ia o e o lo fai ma fonga o le polokalama o le tauteia i lunga o le Blue TV ia ai a foi na fatalo fatu i lo soa le sunga ia le ataua ia te nane ai ngai le tai o le whenga inga tutasi a inga tu momo pule le te le fafilo e fo i le fionga i le pule le fionga de ngaftasi e me si fo i o le lau tau pulenga ma le au whenga luenga ia ile nei vai nga laso a mene e au lava no atu se fatalofa ma se fa feilo ai le pa ia mau lunga o tatu tunu e manatu o uma no rua sa sala veo ma uma foi no rua sa fa fine to anga faiba ia ma fa langinga o tatu tunu natu la lea le to o yesi fa mtelanga te malo fa sala le anga ia tatu se e no rua sa ile ne yaso ia ma le nei fo ia o uli ai matou ia ona o faiva ia wa fenga ai ma le tapo inga lo tatu tunu o Samoa i so se vai ngala mo le langi lo atu ai le malosi o fa se lo le nei so talof malo so i fua ai la o mau ia ile nei fo ia so ma le tatu ma tanga talof lava ia tatu foi fa talof ila ga le le tua fo si ai de fo malo ma va ia tu lo tu maulo malo si pe o tala le tu si e fa fowina e apa au pe o le aeto o le foi te si mai o le matua liona o le safa ia tu le sunga ia li antaua ia ai malo la vale so fo mu mai si o tatu tu no ile nei aso voi ai tatu tele ia tu inisi o vai ngata malo ba te asiata vai ane o tafa ile su le ataua o le tūlanga i le tau do tātou tunu o lo langi le lei ma toa fi malie sulu mata ngo fie le la angiangi malur savili o le alofa whasoa o le tua i a Samoa tūlanga fo i e peo na iai feo inga masani e me si fo i o ngā luenga o lo fi tai tungai le tātou tunu i a le tama whanau i a me si fo i o le tāpua inga ale au whai ngā luenga tofi e le tua i o la tu whai valo filima ia o lo tu mau a e le mwhai o na liuliwina e seisi wa o fai vai o tatu tunu e on Italia o lo manuia la Samoa ila nga fa lon malo fa tai o la tatu o lo ile mata upu la wa lungo le ia so ia fa solo mai nei disio tatu mata upu lo teli o te lo sa e au ia tu fo i ile tai o na leila ile tulanga o le tolo longa po le mention fo o le case po le ma o le tūlanga o le mata upu ua afiai ia le sunga i le teitei fono o le whātua tue le tue sa mo utasi o le sa vea mo minister whātoanga sunga le au le mali toa a mai se vainga na iai ia ana le lawa ele le ese ma ua vai atu iata ai ese fo ilo ai filo ai
ia mamilitino fatasi ole ole ale la ngona sai ai le taimi au ia fo itai muridu ufa bore fui Aptaya tu lava asiata. Vai anel fa fonga mai o tatu tu no kumonia. Ole va inga le sai ai pe ia ole wotoe amata mai le tatu fi nau ngai le taimi ole ulua i taimi fo io fa msinonga sai ai. Tau mo fai atu ma tau fa ofi atu le sa ia o tatu vai nga ole fatutu le tu sa mo tasi ya. Da inga le on fatutu le tu sa mo tasi. Pe ole va inga le ana leila lona lua ia ai taimi e feinoa iai marotatu o tunu ma feo fo foai ia ile nganga o le telie ma famasani ai mai se lava ia ole vainga le lei na ua feinoa ia tu inisi o le mamalu lau tele o le tatu o tunu na manatu ele aini tangata mai fafo atu o Samoa ia sai ai e oa ai no tatu uso fa pele ia Amerika Samoa sai ai ona sui mai Amerika Samoa sa Hawaii le so ai ole vai nga silia ona fa mo boiloto ona ole taimi to ai tau no ma le taimi ina ua mai a mai le to lau nga mua ia ole mentioning ole case le nei soli e bena vai atu ia oisi PPCA olai e malingi loi mata ole vai nga sili leo na ese le baba ai ma ua toe tata ia la ngona i le taimi mua o le tauasa ina le whanau ngā Israel ia ma le ainga o le whatuatua i le tua sa mo motasi ia o le tau mawhai atu ia pe tali mai le tua i le tātou whinau ngā ina ia au maia ia le malo le tunu o Samoa ina ia whapeo na taitaina ia i le nei lima tausanga o la ngona ia ese ia sa whapeo na tula ia ia a ole nganga lava sili ona taua ia ole nganga o le fo foai ia mal falongo atu i le siuleo ole aunga au te ole so le sunga lauli le mani to ai mai se si ona faltua a pa fo ina yo nalo ma ona ai nga mai se le ala fanga ma le fio a manisi ole tu ma sa ngang falon ma sia ta ma le atu na lo fa tai lo se tai mi fai se ni si fisilia le ataua na no fisi sa o tu lava vui walanga o le ma wantu e nisi o tanto so tanga mai Samoa me se fo ole wa avatu lungo tu singa le tanto Blue TV o lea nga o le fa molianga wa tapena ia leo mai molianga i se fulu na amata mea mai ele mata upulea leo wa fa lungo atu fa population no se fulu bono mai ai pia tangia mai nga o le fa ia vaenga ole o ani tūlanga fo i o tua o patatua o tapenanga ia pe o faiso o tu inga tapenanga whapene ia leo o le tapena ina anto o tua o ni molianga o le kasi fo isi keise se tupo le melea malova aptei asiata ia o tatou masani ai i anga whapea e pea o le talavu i le fua le ta i le tea i le mai tau atu e sa oa maa salonga e o atu nei i le asole nei ia ua au mai molianga o sili atu le se fulu e pei o le taua i a latou a tele molianga ona maua leo se whaatali tonuina o tangata i se soli tu la fono a ia mana tua fo e le tatu atu e tolu sela umon tupu isi soli ngā tu la fono ma molianga sa whasanga i le sunga lava i le lauli e le mari e toa. Isi wha masino. Ia o le ana tātou baba e le au ngā le tele. Ia ai o mai e masino. Ai petasi ale morianga e a whai e lilifa i ailo lātou finangalo e o e matua whatino ia sa i lilinga, masu e suenga o le morianga le e tasi. Na varakasi nga. Ai anoa. Ai a whai e a fo e fai atu fa popo mai ia le lope o aku ile aso ile sfareile o sau o ilunga atu pe o le tali tonunga le a fa leo a tele molianga
ua vave ona lilifa mai le langona o tangata whapesona. E le anu la lori mori angari ke le amela mori ai a. Ai atato o ne sa ili po o atonua. Ia le nau e sa no a siata. Pasalo a ke le ai anga se whapeko. Pe a hao patasi uma. Ia le mau vai inga ho le u whaangingi i mori anga. E ona ta oto mai e le se tūlanga ua tele. E ona kumoni ai le lo peo a kule spalele o sa ua lunga. Ia le au whai o mori anga. Ia ai le leipe a anoa. Ma le lei o na whatinga. A whai e le ai. E o tātou roa fo upo le tuku. Pai e ia kua pakakua. Ia i le nganga whalon. Patu whafonga mai sa. Maro whaftai. Malo kalofa vui. E kalanga sau fo inge mai ngā ai le lelo sisa o kia oe. Lo mai ka waku ko kele o supporters ka ko lava ia fast group sa ko langolango fa moi. Sa ingisi o le kule se furu lima le nga waku e langolango fa moi pe a wai wala ka wala ko fast. Na ingisi la ko fa masui pe kasi pe lu nga waku e fa moi le so. Le ai, ele iai masei si lava, o ai po il tatou duas furu. Ele sei si o te tel tonu o se whainga le lei lea. Lea nga ole upu lea sa tautu, iai le sunga lau le mali e toa. Lea ta tia mai pela, keiso te alua e tali i lo i o molianga. Ele te tau la o na iai pe ai se fai pule to tasi ai tonu o le vaenga le nei. Ia pe ana Silvia, ia o tangata umai sa iai o tangata langolango le fast. A taula le fast. Ia. O lea o lo tu la i lumo le whamsilonga tali o na molianga. Ia le taitai o le fast. Po le taitai whono fo i o le ainga o le whatuatua i le tua sa mo pusi. O le tali etu le i etu sai o lo fina ngalo ma le whafsili mai ia le i ataua. Ia, whawhikai. O le ase sila fia, fo nge wa le ngai le se senga, fo ngai kai mo mua le ingi pair conditions nga kua i le ia lauli, ia mali atoa. A le waku nge wa wha conditions nga, wha pair conditions nga sa whai nge. O le alma fo anga wa le inga, nga wha kingo le mele wa ese mari kai minga whai le morianga. Well, ele o mawhai ona manino mai le tūlanga le nā. Ile taimi le nei masalo le amatua fa manino la vai le soforeile e pe ona e sauno ia o vai nga foi na sa matu tal no ai foi matu ia e me se foi ma ua ma le uso ia la vea ia lio sa ma fa so la ma ua i tulanga e pe ona mai tawina ia tal tonu la ma ali atawa o le soforeile o le amatua fa manino mai ai ia le foi e te manatua ia tarsia ia o tules faleile ele toe fa pe mai e toe tolo le anga o le ele i sauni lava mai ele i ta oto i se tulanga le leia tulanga fo i o molianga ale tanga le ngale no tailo ia te tele tua ia fo i la to le tulanga le na ona o mai tau fo i le me pe i o se a fo i o se tau loto masani o le watua ia pe mai ia e fa malu wa e toe talo pe fa toe tu mai sa no ona le i mautu lava ia molianga ia sueswe nga ale tanga ko no le nga fa lo le ia Whaftai. O le mai kawa ko mākou e sen mā ngai or ko mā popo mai. O le sāwari len ko mōlia mainga. O lo mo kua a ko lava ko karkongunga o lo ko whingau mō la mio kongu ia me se foi mai kawa ku pe foi mai kawinga lau saunganga ke lingi si foi molingi loi maka o se sāwari ngā leo mōli mai. O se langonga foi ngai o ko ele ai ma se me whaale kongu o ko mai kawinga i le whamsingonga ngai. Le ia taua o le upumoni lava a whai e mai tauina o loo ia le taitai. Mai toa po i le loto o le taitai. E langona po i le autau no loa tu loto toa ma le loto e tutu mau. Ia tailo iai na o te musu a te talanoa ini vaenga le lava ma te whasoa iai ma le uso ia ona o leanga o le utango fia le whamsinonga ia ta upule nei.
ia ina te ufa pe u fa o lo ataua ai e te le a vaenga I la taita tilo ia I male totoa I vaenga e pe ona tula I mai e tate I o e ai e le ai se marusi aka o morianga o whaia nei pawana o tala o me whaia iau e le ai sona marusi aka pe a pua I le afuanga male amataka I le ngang whala Alo whawjai lo fionga vui. O au e rua ofisili e vatu I lau fionga. Ona o mōlianga ia o te vaavai atu. E se maila I mōlianga ia e wha leo leo. A o isi mōlianga ia e ono e la vea mai ai. Le tau wha leanga. Tau wha matau. Si koe lau mea lau wongo le wha mōlianga. Harassment, le whai o false statement po ngi upu le sao ia a koe whola ma le whangai ngongi upu malosi. Upu malosi. Malosi. Pa morianga nga... O morianga ia le maua mai o morianga I a le lile mai Australia. Ma le wala tu whai Samoa. Mua lo whawhisiri. O le iai lau keisi le whai anga I le tasi o le tio. O le matua sia mupingi a o ngukuleanga I lungo mea. O le fo ina maua ia usu e ngātu I Samoa o le amatanga. Sa iai uma le fina ngalo le tamaita I pāle mia manisi lava. O singia a o maupopo. A to ai marisunga lau le male toa. O le a whaia iai se tūlanga o se su. E pe yo langa lua ofisilia ko le mele o sau ia le lile o po le laku whai Samoa. Ai pe ia tangia mai walu. Wa ioe. Ai o le teimi e whaatino ai le su le I Australia. Ai koe whipunga I whafo isi vaenga si ngia o tau ia na tapena whairi mele e le toi na tia le me I le tunu ulanga le whafonga la kungu. O le whafonga maikanga kaianga kupe umana fisoa ni atu I tūlanga o wha moemoenga nei. Lau supporters. Ai umae, ua totoe ina o lau fionga mala audi. E whaau o wale su le a mo le whafonga mai e le tunu. O le vaenga le ute whai atu I malau whaafisili e mawhaina e sau noa mai le mainga o le update walanga le wala kuruka ka Australia sura au di Samoa a le ua matua react ai leo ma pei e atangia mai o lea e iai se e le opopole iai le fionga ka mai kai pāle mia mangisi whaatusa atu i le mea lea matua matiratila mai lava I Ausitalia alai musu e ave iai lango a le pia atangia mai na te lango ina I le vai le tau te vai tuai. O lai fōlinga mai ngā ke langolango I ngā mea I o bako kupu ia la auli ma morianga ia. A lea ua musu o koe punga ese ma le vaa. E le mawhai o na whapipi I eilo na suafa I le avengor keisi le ntou o vei sini, Australia. E whai nai sau no ma le vaanga leo la ofisiri mo mole wha mo le vui. Malo va te etu asieta va ane whafonga vai o le tātou tunu o le keisi le I Australia. Ia o le tala noanga ma le sunga I le teite fono ia besi foi o le whaaleo atu lava ona o le afianga o tamali anga o ilato o lo whapeona I tono o le malo le whainga malo pita ila ele mawhai o na whaatino ele malo se case se ivanga ua ave individual names le la na ave umayala to suafa ia e moniai ia ua alua ia ua le mana o le si vai ngai to e tu wai la tu suafa le la to e vese uma la tu suafa ai ta o to ia na o le suafa o le sunga la uli al mali toa ia o te ilo iai le anga o le sa mori mau mai ia o le ta o suafa o la to na fesili vo ia le o matua ia vai ane suafa le tamaitai palmia la fisilia ia la uli le staipi ia o le ai pro sela to frontanga la setala mui la o ia case le ia Australia ia o la isa pa metala la vai ia le sunga ile afo ile tei fono ma tulanga pe o na ia sa o manatua ile o ia o lona winga e uia ona ua ave ese ia le o lato suafa ai o lo ia lava lo lato interest ile case ina ia manino malama ele o afiai ia
lo u ingoa I te tonu o le case se I vanga nā o a o le coordinator. Yeah. Ia o a ula o le coordinator. Ia I le case le ngai vanga ngā la ua iai se kaimi fo I le manatu ai ia cases ma lo ia e bala awina o I as a witness ia ona faile ona o ai o le case la valato le lava ua fatino lava ia I le suafa o le sunga I lauli al mali toa ia o le tulanga la le na o lo iai nei ia o le awa le kumonia asiata ma fo I ma le ia tau o tatu lo le ia o le tau fa leanga po le defaming o stangata it's criminal ia tu ia te tele ia ya la foi la le na ele pe o le case la le nga fai ele fai ngai la o le vala au I famsiun o maulalo o le case le ia Australia no e fanga saoa I nunga this is from the Supreme Court of New South Wales Australia o la kula fa ki ngol kula ngo ia ona o tu la fono lava ale tunu Italia le la bolo la ai o vai aso taitasi e au mai ai ia le feedback ma au mai ai le tau longo le liloia me se ai ia KT ia e longo ai ia ona o fa pe foi le ona o fisotai I le fionga I le lauli le mali toa le taitai fono I le tūlanga e pe ona iai. O lea sa manao ia le KC, ma le junior KC, whapea fo I le barrister, e malanga mai I Samoa ina ia wheiloa, I whaise wheiloa inga. Ma maua se avanoa ina ia wheiloa ia I nui ina ua whaalongo mai, ua ua mama le sao o le a fo I o le painga malo. Ai sa iai alo lato whanau nau ta inga. Ina ia fia sao whawhai ma le fionga le tamaitai pale mia ai maise o le whainga malu ina ia wha manino ma wha atotoa iai ma le kala al kamaloa. This is a high profile case mai o le lako ngā luenga fo I lau ngā lue iai e ngā lue I le mangu malo o case ngeni o le vaenga le nai pe ona o fa mtala tutulanga pe ona ia wala pa alunga ia Samoa la ko ia e nga kai Samoa a o ka masa ia le ai la ele ai ni fainga milinga e fai ai menge e le nga o le e pe amo vai ko la nga o la e manino ile afo ile video le ofisili ai le lo ia le siku pe sili ai pe o kamalo le ka ke si le nga ka o ver case. Yeah, I can be a lawyer, of course. Yeah. E pe ila vo le fa pe onga e yen pen ponga o kamba ma ku ala vale ia ko kongu o le kala fa sol pico fa singonga Australia I mea ka defamation kama le fa ir case ia mai e ka pongu o le ai de ma fa ina ko ilanga ka ngi yeah, but ole we want the best we want the best e fai el case nge e pe o kali aku le vai anel fa fonga mai tatu what to know so the case in Australia is firm and strong and once it hit the ground kalanga fa tele le fa mani no ngor vanga le o le la o fai o ma coordinate tangata o le te so o buina ono o se ngā ruenga le lei o le te whaia ono o ni tangata ngutu lea ngā ita I o le atunu. Masatia o la tuta mali anga. O la whai tonu au se talia. O la ula fesidi. O maua atu la se la tau tusi affidavits fo ia wai te taula o na vatuni a la tau I o enga or some sort of support. O mai I tatu wo I uputu sao. O mai se kusia fia me lango ai ia tūlanga ia wa te loa e se aronga I o inga I longa loko. Ai ele upu fasa more actions speak louder than words so tatou fo ia lui me se sao. E se ale I o e mai ma kala fo ia pingi kalongi e vanga. Ai te tauona whaatino se mautustusia
e vatu e ano ai o lo iai lana i oenga fatasi ai marsui pale mia e atuala fatasi ai marsunga la ule maritoma matangata umai e ua matua lili i mai o la tu tamali anga i tangata nei o le si vala o la ufaafisili e toe follow up atuai o le ale tūlanga tau seleni o maua mai se fisosoninga tau seleni e tu watu i lausunga e whaatupe ai tūlanga o vaenga ia walango le pumonge kaunga kongi mai e o lailo e tulo e kaunga kongi mai e fia me matangata nei se seleni e watu ina a waile se mela aki ngai fua o e malau kanga ma se o to lua male e tongi fua la le tūlanga o vaenga le pe afape o la ua iai le la toua ioenga e mwhaina sa unol vaenga le wha morevui Palo va te tu asiata ia ole au le tala no atu le vaenga le peona le sa no ile ole au le tala ina ia le mafelo inga mfie me lenga na mafelo i mfie me sa ia ifo ia se tamari ole tunu sa o avea mate to lua avea o pe au ke musu ke alu mele ole ko kasi nen ba e fa pe mai it's my word against somebody's words ai ngala ngo avea ka le inga ia witness ile maka upule kala ngo ai male makanga manga ole so ia la ta otola le na se taimi ia o nga kala ngole ia but ile tulanga o fa sili pe na pe o se tusi the answer is no be no fa ya to ia ona tala ia sa au mai ia tau nisi o afo io o la tol cabinet fa pe la na sili tien sim me vole tau fa tule wa sili ala o la ele se me la tala no to we out do la to tele o afier case ia la fa mai sa sili pe la tulanga o ia case le i Australia ia so ole tulanga le na o iai ile tulanga ole a foi pe fa feona tongina wow ole upumonia ele fa fonga sa mo o o fa yatu ile ise so sani the case le ne upumonia le na ile am tama ngol case o be umala sa na o ia sa tar sanga mai ilo ia I vaenga fa tu pe ia vaenga especially more translations translations so kele o me umala mai au ka fa liu le ngana Britannia on most or programs ngai o lai fa ile ngana samo ia sa fatino lava ia e a umale mal tolo mal fa ole tulanga la ina ua tal sanga mai loa ia e leanga o le tangata o lo faulu ia ile failainga o le case o lo e alala I seisia tunu though o ia o le miska o le kapinga kai le kai but e ka kau nga mga umia ia le afo ia le mole o le afo o le bond me o le bond e tauna tongi ia o le bond la na tuina mai e limas fuafe Australia and yet sa mako ko ngofo ila lo maloia o fayaku ia igual always remember this ole afo o pula ai pe o mai nge ia ole kangaka le o makwa kele no nga fianga kele no nga ai lame le karsanga ia wala fa ta kongi le afa ia o nga fai foi le ngai lo ia manga ke sile ia le ave o karsanga le kongo ole Supreme Court ia palasi lalo ia le langa palasi lalo fa afkai nga yalo ole afo i ole tunga la ule mali toa le na la to wo foi na mai la to te tongina na yalo ia sa la to tongia lo la le bon le this bond e ko foi mai ia la ule mali to na yalo la ule mali toa pe mai al kai ai il kai ngai ia e ole kangi lima ia e kaya ia la audio so ngi mai ia wa pe yo ka ikan ngai la coordinating al case le longa wi e kuli bo bua I me umala vai mo bia ia pate fa tai fo le lo fo le tua ia e abatua se tal sanga inai lo ia mala ko ka ko winga onga I've known these guys for so long ia ile ngang fa lo asiata the main thing to me is ole su enga ole ambiton wala le Hamilton ona leile se me siria I mo fia pe ole aku os kai mulmuli e fa ba ku
pula ia lauli ia ole baku se kala ile ku o le case ngai ia I'll take it yeah it's from lauli mai ia manaomi Mui o whela o erka o kong o le case le erka imingi le kula e whakulaganga ma le mero ka oko iei ia o le ua uma ia le vaenga momua le ua uma le vaenga lua o nga o kulanga matula fono la ba Australia la tau ia ile tulanga fo ia le fatulanga ina o case ngai o mo fo ia sir ia la tau ia o fo ia la o ia la tau lo ia la le ua fa ia dele ai o le a ka ilo ile vaenga tolu that will be the trial ia le nga fa lo malo fa jai voi Whaftaia o le ua manino au whala le tūlanga lea. Lenga o lea e mo o mia le sila fia le tōtele. O le whaiwhawhonga mai le tōtele o tātou e fia malango lango e tātou te tineia le tūlanga o tangata ngutu leanga le mawhauwhau. Ma tūlanga uma whapena. Mai se ala le porukala mele urungali le au sitali e sini. Le utau whawhonga atu. O laena unau ia lai tanga tai mana o mia la ua ave fa masinonga masu ai ole lave ia o au tulo foi voi ma tato por kalamo o mazani la no tango ta u le swafa fie me ese mai le swafa pale mia leanga o te langona i le uti ia te au a fai o pisaka nga ka o se me winga ese ngei wa kai ese kosfu lima le malo aku ia a vai fo le ufa te la na tau fai ma alo sala o tau tala le tulanga e le fionga te mai par mi o te fa ngaina no na swafa matai tulo e nala no fa yatu e makua i vavala mai lava ele o yailo ngalo kor keisle o me manino ai ma me tau tino e te lo fo le fata ma le tulanga o le poi lili o lo saunoanga a o le ata manino langa ka kaunga si la fia el totele ele o yailo ngalo ko le melea o le mea le te vai e tuai pe a au mai nei la to press conference mai Samoa ma kau apa i umaya i le social media manganganga ma le whaaleanganga o kangaka. A lea la e musu e lango le mea lea whaftai sunga le la au le male to whaftai o na tau ainga a o le upumoni a tatou woi mea sa sao e ka kaunga sau mai se lengi mai o e whaatupe umai le vaenga lea. Ia, ai mai se ani se leni ia le ana ta milo mai ai le au fa api o paia nga umorong ka milo mai o aku. Iyo, o le upuka ko alu i upuka o kingo. Ai anga a vifo kupe ia nga faiesi va Samoa a fia me, faiesi va Samoa kuala, faiesi va Samoa le a kingu umara wari umaya. Tupe na sa tau na vifo. Lenga maua umai Australia. Sa kau nga vifo e a verfa mua i keise sia. Matulanga fa pena. O le si vaenga vui o te fia na ona follow up o te lonta fa so ile mata upulea mua o faisi leva o mau mai sau to e get back mai le mata ngaluenga wa as far as I'm concerned o le na avela utangi e winga pe o sa o le e winga i fa matalaga fo ia ala friend iyo e fa makalanga li mongia nga fai lunga o le social media langa nano tu ia tua mata upu nei o le ami o tonu. Ona o lea ua moria ila auli. Le ua moria la auli tu langa o le defamations o upu tau faa insulting or words matula ainga makua i mangingo uma le video le whamakalanga ma upu le mawhauwhaunga wha i lau fionga. O lea se tau tonga le mata upu le o whea ua iai a ua lo tea fo i wha mole vui. Lele whaftai atu asiata ole vaenga le ile mitau pule pe ana o tala no atu ho ile ile fina ngalo poli mai o loia o umana au mai le fina ngalo loia ia atonu le o sawa fo ile fina ngalo te mai tai loia ile tudanga e pe ona yai o lo lato fina ngalo ya lo pa ya te ile afo ile ti ngai na to tongi le case ngai but e kulia wala pa pemba ngai nga FFP i fa maka winga alimo ya o le me sila na langa lena to e sauli moni to e faia i o ulumba maluma o tanga luenga al palemia ile ofisa o palemia le fa yela matau
ia ale la o sau limong ala ku limong I fa le ia kia pa le la o te tua ma lo le loa o limong ka ka le fai mai kia ia au e mai au ele e si kama official ya ma nge fa pe mai le u foi le ma lo pula tu o limong ile ku ela no le ta o sua falanga o meu sua fa ainga ele sua fa ka o limong ile ku ale ku mai le lima e manga o fa kalofa mai kia so o ilang o proving ai e sa o ala ia tamai tai lo ia e na mana o ai ele manga o file case o ngala ki kan kong o le a fai kala limong file ma aka e ia la ia fa sino nga bo le tu dia la ia a fai mai ela lo fa ngi o ke fe ali limong o ke le fe se limong o ke le fe se limong la ngai le fai kau limong ki ka le wa a kongwala fai tau o le mai nga manu ma le a fo matulanga I pe nei a ku o le nga manu ele inga ke le ilo spela ku o mel ia e pe no fai atu le nga la o le wa ti le la sa o vai nga le case ia e pe la ona e fesili a sia ta le ala le na te fa lai 30,000 le me o ke kongi mo fa pa ku la ia ka mai kai fa singo o ka mai kai ro ia I le case ia e pela fona o famatala le taimi o sola ma le mai tau walu ia o le mafuanga le na ona o ke le mga avo e apakua u a fisiri mai o e ua wainga inga u fai aku o ke le fefes ka kai ngo ia li moki e pe o le tūlanga o le no le meo iai le anga la le ua pruvi o ngai le ua ungo walu o ke whako ese ia li moki a o li mongi le anga sau whako ese mai a kia ele toe lai e mo mau fui mo na la watu da o le la fo e mo mau uma le pisela tala le fai wa ya o le e o tele o popole ia pa wa o te ma oi ile teimi le nei asiata ma li atawa ia o la tatalo ile tua alofa ina ia musuia lo itu malo au mai la banole nei se o walu ma ke fa sanga I mali bogi kongol o falfa ole mau ka fogo pe a fai o ke mau aku ia otherwise ia le mau aku ia kau kala vole mo foi ia aku le pa malang bai kala lo mo ka wasola mo io pula ko le ia ila ka pa no Malo faftai tele lo filngano lela o manino o fala la al tasile mata puno o mana tua foi se taimina na to vatuile le video le ona sa manino lava ia o fa punga faftai le to fa manino la fionga vui o la faftai ngale atua faftai le to fa manino langa o me mama me forsia war fa fonga mai le tudu ioi e moni a tonu I le manatu o isi tangata ma le fina ngalo a veia ko inga kaka I kula fongo ko inga kala whapea ai o lau whaftenga ia te oe tu lau fionga whafonga mai fo ia le tu leanga o le whako a umangenga whaima kala mamatala amu na amu atuai le tangi vale mai le urupo Australia le ua kankangi mai ai tala la aulia na whai ai manatua mai la e matua le fetoitoe nga ia o la aulisa ia toe reportina se mea na vaai ai lungo Facebook a upu ia nga whai e li mongi ia I lau fionga nga fola le kulanga kulo o whao o rima I lau fionga a o lea la ua o re tangata ua matua lo soifua a o lea e whaali lava lo fina ngalo manino ma lo fina ngalo mamlama o mea whakama Ioi, se o mo meu palo kama ai pauli me ke o se ka o se me au karinga o se ke o se kusa tu so le e tarisa o tu langa fa tama e te tau ona fa ta aloi mata ne o ka usalo ka ioi a le la o kangir kama ki ai Australia le la o kangi fo ile ia o le o mani no ila le mata upule ile tu langa o le I think ole asiata ma le atau I think ole fa moenga le na sau ma le usole I Australia wana I lo le ele sao I Australia case le la u fa pe ai ai ko ke le u ole sa mo si ngo wan we pangi I se me ai pero foi atulai na ya la u le ngo la uli ole main plaintiff le ole a fo I o le complainant
ole ile case le ya a fai la e a fo I fai pe fo ila le la tu ya la tu mele ole fai ma la fo mai ma la mai e ula ko ko punga e ko ma ko lua ma la auri le nga le wa fia tu e ma ui ya ile ya la tu ko ma la tu fai ngai e fai ai o e fe au ma e pe o tau mo mai le mele ta o mo mana o fasioti le ave fe au o tu le fe au la na batu so a kuai a fai pe al mele e ngo va prola okay fai ai loya include lo la lo wingo as one of the complainant or the case ma lo fa tai lo fringalo o tele ia tau o lo pomoni lo fionga vui awalanga se taimi fa ali fringalo le atawa o yei mea ka ko ke ko mo ka ko loko ai ese fo I e fautua mai lo ia inisio vaenga o tele fa le au ngai na fo I fautuanga lo ia manisio vaenga ona a tonu e va ai lava le lo ia inisio tulanga ka ilo ia utou sa moa tatu tunu ai ia te au lau fionga vui ai se au ku lo loto o le keisi le amesele rua mata upu malimoni. O lo unau ta inga to teach him a lesson. O le tūlanga. O le vaenga le o le kangaka. O io se kai. Ai le mafufau. Ma le ilo hava. Le anga a whai nei kau ke kiro ngai. O le pauana mea le usau wai ia le li le a le urupo o le mai Australia. Nga pauana mea le usau e whai. O le saua e le ke ai se mama se upuia makakukala I whai atu. Ai sau e whaatau nuu. Ina ia se mea e whaako ila loa ila auri. Ai ruinga nao la te tala. Awa le la o sao mai ngei le maka upule. E paula upupo le ngala o fionga vui a meise le ai taua. O le wha wau pea o nga whai ngei kangaka o li mongyongi kala masoa wha pea. Ai se ser kangaka e whailo iai. Fasi ai loa kangaka I se me e whekau ie. O le mea lana, ia, o le aso le nā tau te le te teita tau fia wa ai tupu mai. Awa au ke whaku so o lava pea. I le pōle na maa whailoa ai o le pōle na maa whailoa ai I le oats. O le pōle na tu e lau wai tulaua. Te le whai atua o te le ofa bata ua fo I pōle tūlanga ai. I still have messages. Alo u kausonga lea ngai whafo lea nga kau. Tau whaia le mata upu le ngai o inga le pōle na ai aua. O la eru aku. O lai tumun mafutanga na matonu. I sa taua. Lai mau ke iai. E iai la le taimi e tū langa whapena o le pisa. Se lo marangofuanga e whailoa iai. Ianga ke ila ia ufasi ia iloa se kangaka se kai mai samu. Ai ue fasi nei e tunu whapene. Na te ila ia ua malanga mai se tangata na sau e folau sao mai lona no fua. Ia ai te uto e fo ia tui samu. Ua tate te atu mani atu pau mani tūlanga o ni kako I tua tulu. Ona ole le fai o se fua ma tapu se tūlanga o whaalelenga whapea. Ai ui o lea whaftai. I rau whina ngano malama ia malu tūlanga fo I... Ajeta ma le ataua. O tuai ngā tangata whapea o lae manino altala tusi. Aue te tali le vale. Whapea kaka o lae poko. Whapea tangata o lae poto. Ai mai. Aue te tali le vale. Leanga e te vale atuai moe. Ele aue ko ine ia vitfoa le wha vale valea o tangata ne. Ia po le pale. E avea ma mea ia ai isi tangata. I sori ngā tū la fono. Ona ua le mawhai o na pūlea o la tō loto. Ua tupo o ia te la tō leita. Ia e uiala I ngā whai se kūlanga whape ngā avele peka o koe whale mai peka o koe le ongofu. A o le o langa atoa. O e na fia ona o le fia pui. Ia a whailau ka ikalenga le mga o ka I o ka kai pui. O longa winga, o laka lea avenga mafa o le ahamo I soifuanga atoa. Ona o lota tei o ai lava le ua nofo le whalpui. Ona o alunga nei, pe la ho wea. Ia kako moni lava le saunoanga. Ai
o mo la kingi apa o le hai ase me o ia a e ka ko le leo ke vela ko fa tu ta ton wala e ave i tangata fa pe e o pe ko fa la ngala mo le uma il fa ko esenga le fa ia kia ia a tulo e pepe no uma kala la fa ia wa tala na fa o ia la fa o me nga ka sa le fa o le ale ia le o ka ka pe lo ia me si o me o por ki ia ia fa belo marchala primo ari ya mele le ngai mo porque lo kala ya mo cao ya fa mai le ave lo telefone to te si la fio eu o mai deso ele vidi mai ya e vidi mai ata mala fa mai ka ke lunch fa ka kala mala ya kala tu si o ki fa mai o fa ko mai ba o ku pe ya na wale la ua ya no fa uia ya ma o va pe talo fa mo sa wala le kala ele fa ku nga ngai ke ngelo ya yo wa ki ngai nga o kongi ai uma fu ele kuli ai lo ia casing e una vape ele te mo ia kakale o pu ia limo ale pretend la se fe limo i wa pe o la ngai nga mal case but ia ole to italia tu la na tu sai o tanga ta vape ne e o mai mau o pu ka ko ma fo fa lo fa ele le ia ele le pa vale ai anga pe afa yo la o fa o le vale la fa sa wa kala ho de matangi o sa mo ku kua ele lei lo fa ka winga o ka ngaka pala ai awa ki ko fa kung winga ko le lo le melo le vale ya pe al kala ho de fa so ya sio le fa so ya va ko ya sio manga fa nga sio ku e male lo kala el ka nga sio fa sio o ka so va yang fa fo mai ja tu ya ile nga fa lon o vale leila nga a ko nga vale ka ngoi manga ia le po al kala foi kusi e fo mai e fe ka wire kare ko vale lo winga lo winga la e fe ka wire kare ko vale wa ka vale ala fa o le winga la o le tala ale a vui mali a taua lo no winga la o le winga sa ala o le me le tala tu spa ia awala le vale le famsinong ai ka sa o lo mar pa ko vale yo ia ko parta tu no mala fa ko ngai suwa ga vo ya tala le vai mala ya o ti fia ya ka mala ya tau o bene yo tala le vai mala su ka ko ia yo ka le ro ko fe o ia la ko fu su anga ia nga lo pai fai pai a se ko ku pe ale te do ya le nga fa lo ya vui isi si vai ngai o ya le tau a tau tele I oi le ai ba nga se me fo yo se ako ko ngai fai un basi nga kala ya ma ya fo fa ka fa lo lo okay o le si vai nga vui le ile mata upule nei ma le tulanga o le na mata tula va ai ile falo to ifale la vai o tulanga o to mai ai o a mai sau le fa to fala inga ma sau si le vai nga to ro sfulu ya ame se foi o to e feilo ai e ma sfulu lima o le fisiri ko sa o na ma se fa no te feilo ai initially wa la ngol vai nga la va sa fast uma ia ai mai se to ono le o tutuli ia manisi o minister fo o most of no ia ole upomonia a siata o na ole we sili tulanga le nei ele hai ele mau se a noa ai ole so na o mana o ai o te alu I o il fale o le malo se I o walu o te tu I fai te to a ole ele o to fitu ale si vai o te tu I ai ma o tala no ai ma o tau mo fai eu nga I o la to fina ngalo ona la nga le sa e fai e mo o la to finga la o le sa fono ai o le vai ngala le ia ta wai o le na la tilo ye o lo fa pe la bona fai ta wina pe ai ona o la to la vai fai ta o tanga ton fasta ki tu langa pe ona ia e wi ai no fa pe mai li si vai ngale o ma ko la e fasta ia ai
e pe I o le itu le al tali manino ai le ai lo te mo se au le sona ona ua toe fale bela bele mai le si mata u ia sa mai ai mai fo I mali o fatau malama ia o le nana la ia na le tau pa mo le so ia I tali atu le lau to fa ka ma le sunga le a ke longa a tatu rua se pulu la pa le te fesili ai asiata ia ola ukali o lea pa ko a maua lea o kako foko a kako ilo ai ko kele I o koa le I le pulu tele I o tamata ko toa loto le I fast ola ukalanga ama ku kalongongi kalia pe afa eu tala watu o toa o toa pa ko ai ko mi ngoi ron ngaka ia o kakalanga e mo kwa ko koa ia ke ia kala pe ya ai ku mai la ko lunga la ko lima o e pa pe mai o equipo poli ia so o le ye ko a duas furu le ma o ko a ua e kau ai ia ele o te fata le ngang fa lon a voi I lau lava mai kau ma lau observation e a ngai ka ko lua se furu le fale famsingo pe o le ala ko moa se avango e malolo e wako lo kea mua langa o le lava e whakakali le au supporters ma mai kau aku po fea nga iai o kere au supporters e kau ngau e whaawau ka apule le famsingonga inga ia sa ili le amio kongu ia me se foi au ko kupungi me lumunga o la sa mai ka mo sola ngonga I ko kongo o le fafarkui ko ke anga I farfamsingo pe ala fa pe ia o tele tala noa I finangalo o le fafaltui ona e sa ia da u mai le sa fe au te tala noa I finangalo o le fafaltui a la ula batala le I le fafonga mai o tatou supporters mo tatou tangata ole ami o tonu le tatou te mana o saili e maua I le paloka o le lua o ole mele mana o isa moa ina ia saili le ami o tonu e maua tonu a le melea I le lua o fa mama o tatou loto pea no utala noa tona le lai valtene o Caroline tatia le finangalo o la fai matui maseve ai tatou o tasia I le fai pea le finangalo le tua aga o le tua ele o se tua e tau I masui ai pea na o tali atu I le whawhesili I ale ia taua o le ami o tonu le mana o ai Samoa tatou te maualo na ato toa I le palota lua o pe a fai e monia le finangalo Samoa e manao I le ami o tonu tala la vui Samoa le ami o tonu le na tou te sila I ai pe a fa pea e moni lo tou finangalo ma lau tou o singa taulanga a wā le lua o yeah, that's it. Malo whakatei voi o la so finangalo le wa tapena whinga palota se taimi o ufo I mai I poruka I au fufuanga whaaloto I fale o la so finangalo le free visa le masainga se bena so finangalo o le ua tapisa le to tele upu mo felau toai o le aso finangalo faa le sui faa o lioli e te langolango inga a le ai foi o ani tu e te silsilai e le lei pe le lei foi le nei fea ngainga u fai masaina a o le nei foi taimi u fai ai matupu mai ai Ajata o le kali pupu wala tali ile fa fisili le e makua mama sapi maso kali ko uma ka ko ke o fai le me o si le pia e su e ava no mai a o le tu fisili po ai tonu ai anga le mali lienga le me o se mali lienga na faia le fionga le sa fa pito ma ilona tel tudunga pe ye se musunga ese ai o wala pumongi a
e opa mal pilionga le fa o tangata saina ai nga le lua se la wa fe ka ko nga ka sapo ai o te tali tonu i o le a fa ngo fia ona faia me uma le sa ka ko fefe ai le sa ka ko ba ba ku e uia ka ko fefe ai le ima fai nga ka ngo fia inga kai milinge ai o le fai o le free visa le ia a fai ala sa le sai nga inge e fia ngo fo ya inge for how long o la le umi o le visa le o la le malo si anga o le free visa le o ifoi o le am fai ai ona awala mai tonu ia le malo si anga le o saina ina e va beo na sanga faa olo ata wai loto tatu tangata e o mai e au mai kupe e faahala mai kulisi nge ele malo sainga al fainga malo sainga the People's Republic of China e faahala mai kanga kulisi nge le au mai e ka fa mai ia le winga mai o awala fa koting inga ia va o ka ko sa mo nga la e al pepa se lau ilunga mai ia ave uma bengai ai lo tusa le pepa lea ma le tau mea la pe ka fatulanga o mane e fa se ngo fio tatu tangata ile o se tala e avane ai langa ua ka ko moli mawinga nga mea le keleo mu ma fio anga ua fa ka mo fie ko fa o le kupe o fa ka we ko fa e mamulu ai me singa le ko ke mo kwale io inga ya uia pe fai gei a u tau ko mulesi fenga palo ka lua fe lu fuongo o ke mo kwa ko e ku vai lua ia inga ia maukingo e fale au nga inga le free visa le ya ka ko leo inga ke ka wa ngau ia ngi sila ma uskali e free visa wa le ye yo ka ko so kanga ma ulanga o lai ngo fo ai alo fa nga o ka ko le majority o ka ko le ngo fo ia New Zealand ma Australia sa ka nga fi nga ni free visa e fe wa e ko yo ko fe nga nga ko yo ma a le fa yo free visa nga isai ya nga ko fi ko lo se la wa fe ka ko yo nga fa ngo isai nga ai au mai la sai e o mai ka fia se la wa fe o mai i ngai kausa ia pe milion nga pe 2 milion nga o mai kausa so ole afula e fo isai nga ai wo ka ko ngo fo lu ngol sami ai o mai se nga ngo fo ka ku le ka fa lo voi ole ako Samoa ako ato Samoa ole ai kia le i kongo ole wala okay lo ngol ole o se fenga o se ka pu le ke le va Samoa ku kuila a fe oi fa ku inga ai kia le I think o se IKEA fa ku ku ele a fo I'm not too sure pe ko kongo ka penge ka a Samoa ngala ko initiate ngai le ngoa le ole ato Samoa yeah I might be wrong but o se ngoa le tele uata umai ai o ina toela lata tele le bao o ma o Samoa tutotasi na Samoa i Amerika Samoa era ko fisi ngol e alua e o pe alua ia feilo inga nei e o ina talo noina se taimi e tu fata si ai Samoa ngalua ile nga fa lolo pe walang kau fa ku lo fisi pe o kau fa ka o inga ka ko fa nga malo fe nga le masainga a le ka kia le ia la ku fe ko nga inga ia mo kuila e mo kwa ke a ku kuile la ulo no il fengi ile sengingo free visa se fa ye Samoa masainga ai ma se la le fon kalngo inga ye le lu ba so fo inga e o fuai ya Samoa o ku kuile mo ko mai o sengingo le visa le ke ba ka wa ku kusa male markusi congresswoman foi le o mo ola ko kilo ko kuile le mele o nga la fsidi pe o ka jeopardize e Samoa le bangoa e fa o waile le mafanga le kuila onga o le free visa le usai Well, that ia la lia tatu so i Amerika Samoa
A o le sili ona onga o le mele o le free visa le ufai masaina. O le vā o tātou ma Amerika. Masalo o ie o peke o waika mo ia ma Trump, pe mai Trump, you know what? Wale nga ole au sori kula fongo la ngai ai au mai uma lo le overstay al ngai ave fa fo I o la ko wala ngai nga kele ka mano I le ya sai because he knows what Chinese are like. Ya pe ole winga ole data fam chalanga ile vai nga o ile amata matanga ole militino Samoa Samoa e avea awala e lolo mai ai ia le tofa ma le finangalo o le malo tele o Amerika ia ina ia mai di fiso ni tawala mai a Amerika Samoa ai fa pe fo I ona launga tasia tuai ma fia tuai mata to Samoa sifone ia ina ngang fal ai dai e ika Amerika il mele ia le afula ia ku ni foi la kako ina ngang fal ele ngata lea o lena na usa ili atua le faatulanga na mai o le tupe maua le lua fe lua sumo le fa o te lo se vaenga le la tala noi nei le tala tupe le o le ato su ia le fono ia me sila nei le faatulanga ina mai o kalafi le nei a tatou I Samoa ma tupe maua o le tupe maua lunga lava le maua I Samoa I le tausanga e sau mai le remittances po tupe lafo atu I tonu o seo tātou o tunu now ele okupe ia ele okupe o ngarunga whaavaikaimi o le ua watu lunga le kalafi le nei na maua mai o le naua availa pol fo I le tala lea mo le wha aurioli o le tala le tupe lua filusu mo le wha e ngu mera kasi o le au lafo kupe aku I lafo atu mo Samoa. Numero 2, o tupe maua mai le ofisa me tangaruenga o turisi. O kulisi fo ia, o le wha mawina le o kulisi fo ia papalangi, o tātou local people. Lona tolu foreign aid, ma donors ma grants, saule lona whao le agriculture and fisheries. Le la fa ko arunga lima mai loa tamai o leipa mobilities schemes. Le la sa wai tonu e tūlanga o tātou ngaro whawai ma fa solo tuai. O le vaenga le o te whia mana o e whailo atu. O tupe ia maua mai ai le vaenga mua mana I le remittances. Le anga nan o whai atu. O tupe maua ia sa wai I ma le whaatulanga ngā atu nuu ia sa wai I whamuna mole vifor lea. O le la walunga mai ai. Top countries tu vanga lea ni usila 5% o tupe nei maua remittances e laku ni usila so ai Australia ma Amerika le ai mangi Samoa I sainga o kala foa kuangi kupe kongo le tātou tunu to e fo ila I o tātou kala fi tupe maua wa siri le fa mangingo o tausi sila mai le vanga na tusi mai ia la fa ingo miliona fa mo le le vanga le fa fingo fi o tupe le maua tu fatasi le tolu le remittances tourism ia mai se fo yo tatu contributions e silia I le tasi tesi lua suma le ono biliona le ufa e mo ku le ka korkalo ku pe yame ai se sila le tupe na maua mai tanto fitu se lau su familionga o ka ko ia la foku pe Samoa e ma fu no va tuole va ngale langa yiro ko nge ki fa so le ma tu langa masainga o le la tato apa faile free visa mo sainga o le tato tele o faia se au wala fa faingo fi o tato so tanga mani usila au Australia ma America o le afu li lingi ko ke lo kanga ka ngu ia Samoa fa le la walunga I tupe maua I tonu o Samoa Fiku se lau se furu family onga fa mawinga lua feru lima. Tupe le na maua a Samoa. Mai tangata lafo tupe atu tonu o tatu o Samoa. Mai New Zealand Australia. Ia ai fatu aso mai ai maisi. La le winga o tala mo sila mai le tatu atu.
le anga o I le fua ingo o whaangoa ngoa ika ia le nga amaka mai kuila e pa ma le HRPP le la lau mai o tātou ma tangata wha mai o tātou o tangata ta ma tangata ta whawhau vale le lau nganga o mai a malango sua le HRPP te loe o ai nei pepe le I whananau mai o le upu fo ile le la au au nei whanau nei ina I ola I o la tau loto le fo ia whai atu tātou porukala me le ia tau ele misi lava le ngana le e ko mengi mai ingis le ata te vai atu fo I au e to tele le sa to pe me ar ma to tu nu uya sila le o to fofonga I me o to inantu lunga wa le tala tonu le tu pe le la o to fofonga ile ya me le o tango patu te mile nei o le tu pe la wa lunga lai maua I ku pe maua le ku o Samoa e mai tangata la fotu pe atu tono tatu tonu vui Aziata ma pa fetaia o au maia I le traffic le unga a ole mata upule nei sa matua ina ya kamalo e kia kuilepa ya soia ola utala le fai atono lae a fai o yei fa mau nga a sunga ya tuila epa a ile I vaenga nei ia e tau na yai a langa o vaenga nei a tuila epa le America ai fa pe fo ia iti a fai o nia ia na fa mau nga vaenga nei sa ta masanya na fa tu vai o le upumongia o le remittances o tupe fa momoli sa moai mai fa fo e lawa lunga ai tupe maua le tunu ule nei o Samoa ai o le fa le melape a au mai kala o le kupe le kaimi o kula I mai kuila e pai avea ma bingiska o kupe le tatu tunu ai ngau koe kula I mai avea ma pale mea o le tatu o tunu e au mai lava I tala o le tupe e maua lunga lava tupe maua o le tourism. You know why? Because o langa pepe mele o tourism. Anga pese o langa pepe mele o tourism. O lela ua au mai ai ua volo kamalo langa e skedi fa ami vole. Lailo uma to tele o vaenga le sa fainga luenga I le afo ile faltupe tu tono o tatu o tunu. Fa tonunga e avatu yala to. E kinga ngala ko iloa ole o kupe ia e maua lunga le remittances I kupe maua sa moa sa ngoso fo ia I kupua ai fai mai ole fa mau ngai o fa mau nga pe pelo uma me uma ia sa fanga inta ala le mai wa suia tu lole malo le wa luatu le minsta tupe ile au mai saoa I so se kautanga lava asiaka ma le adaua ma le fa fonga sa moa sa fa fanga ka ko e kuila e pa mala HRPP I upu kau ole e au mai kupe nga maua lae fa mawinga remittances po kupe fa moli Samoa o nga au mai le ku I lunga o le tourism o nga ave ole o langa tourism langa o le tourism o le pepe ale akuila e pa aya o le pepe mai le pepe akuila e pa sa fa peo nga fa kingo ngai kongo wahalu e foi makupe ka ko e kau ave la pepe le fale mai kau ko nga fiki ma kau fa ola la pepe ai le a o ai nga maua le ua maua sa le nga ya ku le pe ya au ke le ke ya because langa ke lama le ile melenga sa fai ala le ua ka kingo mai ala solo le kamalo ka kingo mai e maua lunga ya ka ko vai foi ela isi ala ko kalau ku pele fi nga foi I ma fai mai ya ole anga le ai ka ngai nga o fa fo ele maua lunga le kupe fa momoli mai se kuile epa se wala vai nga pe pelo se wa you know you might as well resign now enough is enough you know ele ko fi fa longos ka ni kala pe pelo e fai ska you know kai mi o se me ko nga ka o le ma ka u le kwa e pe mo ko kal sa o kwa asiaka mo moli fa malo mal fa ka ya ke u lua mal lua por kalama le au mai la le traffic le la kilo e kuile ua maua le over a Mary E mele pa foi pa pe la ko ye e ko kula I mai fai nga malo le HRPP e mau kingoa e piko I lunga ia le tourism ai piko I lalo ia le remittances po ku fa moli mai o ka ko kanga ai fa kai kule pa
sa o al kala buta ana el kala pusi e fasa le vale e kau mai fanga ngai nga foi la lo foi ko kama vale ia vale la ia malo ba le na o tanga ua le anga o le ia fa monga mai o le o to sila ia al fa monga le o le ato fa fonga ia i le jala autu o tupe ia me mo le lua felu fa lua felu lima ai leanga o le wa vaila polo le foi no obtain mai ia le tato wa reporti asira sila la ia le sau no nga vui fa pe foi le ia tawa o le top 3 pe a ko vi foi ka ko graphics le e ta wa me le mo tato le tu no i fa fonga le lei to mo fa o le top 3 lava o le afu ka ko vi fa fo. What do I mean? The top 3 o le vaenga lau walunga longa kolu le maua i le kupe maua Samoa GDPs. Le ka mau a inga e maua i kupe Samoa o lea play ai lau pat ma lau pat. Lea tau mavui. Remittances o ka kou kupe i e lafo i lau a inga lafo e o i mea tātou te lafo i Samoa i ton i fisosoangi fale sa, fale a onga, kausala online o a tūlanga whapena o le wha Samoa inga ngā o tupe wha mamori e lafo i Samoa. Kamana lea, e fiku se lau milionga maunga kupu ka la le kupe maua ai e le kungu. So o mai ei malelona lua. Tourism, ma ngai karafi lea. O le tourism, ele o paralangi, ele o sainga a koa, ele o paralangi fo ie ma mea tangata ulima. Maliu. O tangata Samoa, malanga lea o ngai Samoa, malanga leo e whai ngofo, le ko kisira sila i ngofo i e whai ngai, ka i lua se lau ka i maonga kupu, o malanga au talavou, o malanga, o a umatu ainga malanga, family reunion, o le la vea umailalo o tangata, asi aku i Samoa. Tātou local tourist. Lea adu eva ai. Wha se lau tolu miliona tala. Wha se lau korokolu miliona ka larku pe maua Samoa. A whau popo la le kasi malelua. E kasi ke si lua ongo biliona. Le tupe la e maua Samoa. Whau popo lola iei malelonga kolu. O le combine leo contributions le iei grants. Ma mea uma whapena mai atunu ui fafo. Manga kuala. E mafua ngā lo fangi usila i Samoa, mafua ngā lo fa Australia ma Amerika i Samoa. Leanga ora fo e sisi ngai le afu o kangaka, fai ngā luenga. Ma peia la kou la fonga, ma fai sao fanga, ia kungu ungi. Leala fo ilale na a tarosanga mai Samoa. Se sila Amerika, sila ngi usila, sila Australia. O lea se au ngā o kangaka Samoa i rumako wa kungu. O ka e o ai kokongor pare menge o le o mai ere kaukua e o i taalonga e o i tūlanga o le soifua maloloina vai nga whapena le whai ngofie o ngā waku loa kuila e pai anga su e ngā kupele le wha mai ngei le sa ngoi vui e le ai e mafua ngā sanga i mai i a fufonga waku ngei le mau ke ngongofo ai ona e le o e malau sau e ke whee kulou e le orko mai e koso orko wil paelo e u mai ko kua ai ka pa ya ku ngei li poki ma fa maunga o yangi ao nga o kan ka Samoa i ngofu ko ngo ka ko ku ai saunga le li poki o ka fo i se ka ua ma se ao nga i fa mai lo mari marka pengeka pasia a verifies for milionga leanga o le afulingi o se fa mangi ngonga fa la wa itele le fa fa ngo fie o se le ni nei a lo fiona le a tau mangi ngo ma ngai o le o ele insi po pen ko lungo le o kara kuskusia le graphics male si la fora con e o tau si la o le la o ka ko o le kau ke topping al top 3 o kupe maua mo Samoa o le kau ke o visiti o la fosa se kupe asia kamali a kaua i Samoa ioi o visiti o ia li a kaua ma asia ta mo la ainga i Samoa ia kausa ngi kausanga la kausanga ioi o visiti o avengi grant ngi usila i Samoa o nga ole paycheck sa ali a taua ma asia ta New Zealand ioi ia wa ia ai solo mua mai le au ka fafao ma le au ngofo le o fai ngā ruenga lai Samoa o le tele le nao le si vaenga le tele me le tala me tau te tele mai a lau fionga le atua fa pe fui ia
Pawa le mele misi o nga ko per malo no voi. I ko kongo la malo la ko wi. Elo saula ba nga pe fien ko pe mo ki ke custom e fien ko pe mo mai sala leo. Me fa pengale fia mangi ko ka ko wi. E sau o mai lunga ai le sau ia tu pe fo ia le rei de leo faleo E pe fise ko pe mo. E kai fa sau ko pengale mo mai ai sa me na. E fiska ko pe mo ai sa. Se ilonga e o vui ko kongo makanga ruenga leo. Fa ko a makanga ko vai. O donate mai e leo pala o ofisiri o fe o alu e ku pengale kai fai ka ofisira. Ia la o fe vui. A seta ma le ataua me se fa fonga mai o tatou tu. A fa pe tatou te tilo sa oa i le au fa i o pasenge o papalangi e le ni sa moa le e ka fa mai i sa mo. Ka kuku le o kasi pasenge. A kasi pasenge ko ele o le se furma le iba pasenge. A ve u mar se furma le iba pasenge nga ku fa kasi mal ko se furma le ko pasenge le. Awa o le afu lilingi lava le o kanga ka sa moa. Le o mai Samoa, le o kalwai o lai travel my passport, foreign passports. Le la o ka ko dola la ia e pilio nga lava ia le kupe fa mo moli le lofa o kanga ka me o Samoa, mar kanga ka yelo ko Samoa o kanga ka yelo so kanga Samoa, le sa Samoa, ale palangi lava ia mar sai ngai le ngi so kanga Samoa le o mai kasial paseng. And let's say, e kasi al paseng, beka o le turisi a la go, kako kanga ka Samoa, bengo vai a faila lua sepuru pasenge, ole a fo yo, o kanga ka ia, le au mai, le ka o le tourism. Kasi lal pasenge o me ka o turisi. Palangi, le so kanga, le saiga, ringia, le so kanga, kasi le pasenge. Kurs pun malay pasenge ko fa fo i lunga le remittances because ole au ma fola i o kanga ka Samoa o mai fai fa alu kupe sa fai fa alu kupe me on maliu fa alu kupe fa falenga o me umala manga o nga mawai le o fa ko poka a pola manga e ka wa nga lunga le remittances o kupe o le alofa pula i o kanga ka Samoa mai o longa winga o le pepe le nga fai ku ila epa ka lo fai o le bang ka kangu nga pepe malo faftai na tato vai lupe e se nga fa lo wa ka ti ya sama na tato malo lo popule se tato fix to i e singa vai ngot tanto wa screen tato malo lo ngale ona to foi mai le fa o mane tele vai ngole tau te fa soi branga fa lo